بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Cemi hamd sana Allah xastır ki Allah insanlarını öz tərəfindən bolğan qattiq azabdan agahlandırış, yaxşı əməllərini qıyğan müminlərə obdan mükafat, yəni cennet berildiğanlığı bilan xoş xəbər beriş üçün bəndəsigə, yəni Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ə toğra, heç qandaq qınğırlıq, yəni ixtilaf, ziddiyet bolmağan Qur'an'ı nazil qıldı. ماكثين فيه أبدا. Ula, yəni yaxşı əməllərini qıyğan müminlər cennette məngü qalıdı. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Allah'ın balısı ba digiçilərini agahlandırdı. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ula ve ulanın atı boğulları bu böhtanlarda hiç kandak malumatga ega emas. Ulanın eğizlerinden çıkan söz nimi degen çoğun? Ula fakat yalğanlını eytidi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Eğer ula Kur'an'a iman etmese, əfsuslanıp ulanın imandan yüz örgenlikiden özünü halak kılıverişin mümkün. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. İnsanların qaysılarının əməli en yaxşı ikənlikini sınaş üçün biz hakikaten yeryüzüdeki şeylerinin hemmisini yeryüzünün zinnət qıldıq. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Biz çoxum yeryüzüdeki delderek, tağ ve bina qatarlıq nəslərinin hemmisini yok kılıp yeryüzünü tüp-tüz bayavanğa aylandırırız. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Ashab-ul Kahf'ni ve Rakimni, yani Ashab-ul Kahf'nin isimleri yazılgan taxtini bizning qudretimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Rabbimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgan dedi. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Ularni biz g'orda uzun yillar uxultib qo'ydik. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ondan iki guruh, yani Ashab-ul Kahf içideki qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan iki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishganliklarini inchga hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Rabbiga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ularning dillerini mustahkam qildik. Öz vaqtida ular imansiz, zalim padişah oldida dast turib aytdi: Bizning Rabbimiz osmonlarning va zaminning Rabbidir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sheriki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bizning qavmimiz Allohdan boshqa batıl narsalarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining shu batıl ilahlarga ibodat qilishga tegishlik ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdinmi zolim kim bor? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan narsalardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Rabbinglar sizlarga keng rahmat qiladi. Allah sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning so'l tarafiga o'tib ketganligini ko'rasan. Ya'ni g'orning ishiki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topolmaysan. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ishti bo'sog'iga, ya'ni g'orning bo'sog'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, orqangga qochgan bo'larding. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ularni uxlatqanimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, bu g'orda qancha uzun turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundanmi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Rabbinglar obdan biladi. Biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni shaharga elib berib, kimning tamaqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. U shaharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmi maqsadinglarga erisholmaysizlar. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ularni uxlatib o'yg'atganimizdek, kishilarga Allohning qayta terildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular, ya'ni kishilar Ashabul Kahf qabzruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmaslik uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishigiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Yepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kotiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishigi oldiga albatta bir masjid salayli dedi. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ular, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi nasaralar, ular, ya'ni Ashabul Kahf 3 bo'lib, 4-inchisi ularning ishtidur deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-inchisi ularning ishtidur deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-inchisi ularning ishtidur deydi. Aytqinki, ularning sonini Rabbim obdan biladi. Buningdan boshqa ozg'ina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasaralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan.
ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'onga chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. Va la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan. Sen birer ishni qilmoqchi bo'lsang, shu ishni cho'qim qilaman demay. İlla an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Allah xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Allah xolisi qilaman degin. Allah xolisa degan so'zni unutib qolsang, Rabbingni tilga olgin. Ya'ni Allah xolisani esingga kelganda aytqin. Hamda Rabbimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degan. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Aytqin ki, ularning turgan vaqtini Allah obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'ayb, ya'ni g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal? Allohning anglashi nima degan mukammal? Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin kitabıdan sana vahiy qilinganni tilavet qilgin. Allah'ның sözlerini hiç kişi özgertelmeydi. Sen hergizmi Allah'tan bölek ilticahgah tapalmaysan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sen Rabbinin razılıqını tilep, etigen akşamda onunla ibadet kılıdığanla, yani aciz, kembağal musulmanlar bilen, sabırcallık bilen bildi boğun. Hayatı dünyanın zibu zinnetini, yani müşriklarının çoğlarının söhbetini dep, ulanı közge ilmay kalmağın. Biz dilini zikirlerimizden gaflet kaldırgan, nefs haişiği egeşken, işi haddiden aşkan ademge ergeçmegin. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu haq Kur'an Rabbinla terbinden nazil boludu. Xalığan adam iman etsin, xalığan adam kafir bolsun degin. Biz hakikaten kafirlar üçün tütün perdeleri ulanı oruvaladığan otni tayarladık. Ula taşnalıqdan su talep qıysa, ulağa meden eritmesiga oxşaş yüzlerini köydürüp etadigan nahayt kızık su berildi. Bu nimi degen yaman şarap?
Cehennem nime degan yaman joy? İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ahsene amela. İman eytqan ve yaxshi amallarni qilganlarga keldigan bo'lsak, haqiqatan biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini yo'qqa chiqarib etmaymiz. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ani şular aslıdan östanglar iqib turdigan, ular daim turdigan cennetlerden bahriman boludu. Cennette ular altın bileziklerini salıdı. Nepiz ve qilin yipekten işlengen yeşil kiyimlerini kiydi. Altın ve esil rəxtlər bilan qaplanğan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Cennet nima degan go'zal joy? واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ula, yani kambag'allarni yeningdan qo'g'lib etishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xormiliq ikki bog'ning o'tirisi ekinzor bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Her ikilisi kem kütüksiz toluq meyve berdiğen bağlar bulup, ulanın arasıdan iqib turdiğen östağını berpa qıldık. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. O, yani bağ egisi nurgun mal mülkki egi idi. O birodarga faxrlanib, men senden boy, odamlarim, yani xizmatchilarim, ballarim, yordamchilarim seningdan ko'p dedi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. O mümin birodarini başlap beğiga kirib kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Rabbimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Onunğa mümin birodari munozarlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, andın abi manidin yaratib, andın seni ravurus inson qilgan zotni inkor qilamsan? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
Lekin u Allah mening Rabbimdir. Men Rabbimga hech kimni shirik keltirmayman. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sen beg'inga kirgan chag'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarshingcha mening melim va avlodim seningdan oz bo'lsa-mu? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Ümidki Rabbim manga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asli keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Onun meyveleri yani beği vayran boldu. Telinin bedişleri yerge yıkıldı. U bak sarıp kıygan çıkımlarına hasret çekip iki alqınını uğlığılı turdu. Hem de u, men Rabbimge hiç ahadini şirik keltirmesemço dedi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Onunğa Allah'tan başka yardım kılıdığan hiç cemaat bulmadı. Özügümü özü yardım kılalmadı. Yani balani özüdün defi kılalmadı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Bu yerde yani mundaq halatda medetkar buluş fakat berhaq Allah xastır. Allah özüge iman etkiçilağa dünya ve ahirette yaxşı mükafat bergiçidir. Onunğa yölengen ve onu ümit kıyganlarının akıbetini yaxşı kılgıçıdır. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağa yani kişilerge dünya terikçiliki hakkında mundaq misalını keltirgin. U şununğa oxşaydı ki biz asmandan yağmur yağdırdık. Şu su bilen ziminin ösümlikleri birbiriga çirmişip buluq östü. Keyin u qurup töküldü. Şamallar onu taraf-tarafga uçurup ketdi. Allah her nersige qadirdir. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mal mülk ve balıla dünya terikçilikinin zinnetidir. Baqi qalıdığan yaxşı əməllərinin savabı Rabbinin nəzirdə teximi yaxşıdır. Ümid teximi çoğdur. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. O günde, yani kıyamet günü de biz tağlarını yok kılımız. Ziminni oçuq, tüp-tüz görürsen.
ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ular, ya'ni cemi haloyiq sap-sap bo'lishib Rabbiga to'g'rilanadi. Kafirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlab qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda, ya'ni molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kişilerinin namı amali oturgu koyuludu. Günahkarlarının onundaki hatırlardan korkkanlıqını görsen. Ula, vay bizge, bu nama amelge, çoğun kiçik günahının hemimiz hatırlanıptı o, deydi. Ula, kılgan etkenlerinin hemmisinin nama amalığa hatırlangenlikini gördü. Rabbin hiç ademge zulüm kılmaydı. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Öz vaqtida biz periştilerge Ademge secde kılınla dedik. İblis'ten başka hemmisi secde kıldı. İblis cinladın idi. O Rabbinin itaatinden çıktı. Meni koyup İblisni ve onun avladını dost kılıp alamsılar. Halbuki ula silerge düşmendir. İblis zalimlar üçün nemi degen yaman bedel? Yani Allah'a ibadet kılışının ornağa şeytanğa çokunuş nemi degen yaman? ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ulağa asmanlarının ve ziminin yaratılışını mı, ulanın özlerinin yaratılışını mı köysetkinim yok. Yani mezkurlarını yaratkan çığımda ulanı hazır kıyğınım yok. Kişilerini azdırgıçılarını yardımcı kılvağınım mı yok? وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Şu günde Allah eytidi. Sizler mening şiriklerim deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ular chaqirdi. Lekin ular, ya'ni ularning shiriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها
واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Günahkarlar devzakni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Devzakdan qochadigan joy topolmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p da'talash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. İnsanlarga hidayet kelgan chaqda ularni iymon etishdan va Rabbidan mag'firat talab qilishdan to'sadigan narsa faqatla ularning Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni burunqilarni halok qilgandek o'zlarini halok qilishni yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganligidir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xo'sh xabar berguchi, asiylik qilg'uchilarni ogohlantirguchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchiq qilib oldi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Rabbining oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan odamdinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Rabbing eng mag'firat qilg'uchidir va eng mehribondir. Agar Alloh ularni qilmishi qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Şu şəhərlərinin ahaliləri, yəni Hud, Salih, Lut, Şuayb peyğəmbərlərinin qavmlərinə oxşaş ötkenki ümmətlər zulm qılğanlıqları üçün ularını halak qıldıq. Ularının halak bolışığa muayyan vaxtını belgilidik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Öz vaxtıda Musa yaş xadimi, yəni Yuşey ibn Nun'a iki dəryanın qoşuladigan joyiga yetmigicha minishimni to'xtatmayman, shu joyga yetganga qadar uzoqcha miniveraman dedi.
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l ilib ketdi. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga atiganlik tamuqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik dedi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Yaş xadim, köydünmü? Biz çoğun taş astıda aram ilivatqanda men beliqni unutupdiman. Beliqni, yani beliqning ajoyib vaqasini sana aytishni faqat şeytan man unutulduruptu. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-de ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan ve biz özümüzge xos ilmimizni, yani ilmi g'aybni bildirgan bir bandini, yani Xizr alayhissalomni uchratdi. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Musa onunğa Allah sana bildirgen doğru ilimni bana öğütüşün için sana ergişeymi, yani söhbetinde bulaymı dedi. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. O etti. Sen men bilen billi boluşqa sabır taqat qılıp turalmaysan. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Sen çonkur tonup yetmegen, yani qarmaqqa yaman, amma mahiyetini sen düşenmegen işqa qandaqmı sabır taqat qılıp turalaysan. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Musa aytdi. Allah xalisa meni sabır qılğıç görsen. Senin buyruğunğa xilaflık qılmayman. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Xizr aytdi. Eğer sen bana ergeçsen, yoluqqan iş doğrusu da men onu sana sözlep vergice onundan sorma. Yani özüm sözlep vermegice qılgan işlerimden sorma. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Şunun bilen o ikisi birlikte menip gelip bir kemiga çıkıştı. Xizr kemini teşif etti. Yani keminin bir taxtısını soğurup etti. Musa onunğa kemidikilerini g'arq bulup ketsin deb kemini tashdingmi? Sen hakikaten qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Xizr, sen hakikaten men bilen birga bo'lishda sabr taqat qilib turolmaysan demedimmi? dedi. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Musa aytdi. Ahdini unutup qalganligimga meni ayıplama.
Sen bilen birli bo'lishda meni qiyin alg'a tushirib qo'yma. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. O ikisi yana birlikte mangdı. Ula bir balını uçurattı. Hıdır onu öldürüvetti. Musa, sen bir begunah canını nahak öldürdün. Sen hakikaten yavuz işini kıldın dedi. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Hıdır etti. Sana men hakikaten men bilen birli boluşqa sabır taqat kılıp turalmaysan demedim mi? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa etti. Bunundan keyin yani senden birer iş doğruluk sorusam, yani kılgan işinga itiraz bildirsem, meni özünge hamra kılmagın. Sana bergen vədemge 3 qitim xilaplık qıyğanlığım üçün menin aldımda bana hamrah bolmaslıqda özürlüksen. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. O ikisi yani bilmeyenip bir şehirge yetip geldi. Şehir ahalisinden tamak sorudu. Şehir ahalisi ulanı mihman kılıştın baş tarttı. Ula bu şehirde öğürülüp düşey dep kalgan bir tamını uçurattı. Onu Hıdır kolu bilen sılap tüzep koydu. Musa etti. Eğer xalısan bu iş üçün elbette iş hakkı ağan bulattın. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Hıdır etti. Bu sen bilen menin ayrılışımızdır. Yani ayrıldığan vaktimizdir. Sen sabır taqat kılıp turalmagan yuqırıqı 3 işinin haqiqatini sana düşendirip berey. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kemigi kesek, o denizde işleydiğen bir qancha nefer kembeğalının kemisi idi. Men onu teşip ayıplık kılmakçı boldum. Çünkü ulanın aldıda, yani barıdığan yollarda her qandaq saq kiyimini igisinden tartıp aladığan bir padişah bar idi. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Öldürülgen balığı kesek, onun ata-anası mümin idi. O aslida kafir yaratılganlıktan çoğ bolganda onun gumrahlık bilen küfrini ata-anasıga tenişden korktuk. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Şunun üçün biz ulanın Rabbinin ulağa u balığı qarğanda pak ve köyümlük perzent ata qilishini irada qildik. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Tamığı kelsak, u shahardagi ikki yetim balaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi echilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning otasi yaxshi odam edi. Rabbing ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Rabbingning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bilan qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhom bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan ishlarning haqiqati ana shu. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Ular, yani Yahudilar senden Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degin. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Fa'atba'a sababa. Zulqarnayn Allah uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. Hatta idza balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. O gün petiş tarafga yetib borganda kunning qora layliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, sen ularni jazolag'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgin dedik. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulqarnayn aytdi. Kimiki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Rabbining dargohiga qaytariladi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Kimiki iman etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qolay ishga buyuramiz. ثم أتبع سببا. Ondan Zulqarnayn Allah onun qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Hatta idza balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Kazalika va qad ahatna bima ladayhi khubra. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. ثم أتبع سببا. Ondan u Allah uning qolay qilib bergan yo'lga mangdi. Hatta idza balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakadun yafqahuna qawla. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ula, ey Zulqarnayn, Yacuc bilen Macuc yeryüzüde hakikaten buzgunçılık kılgıçılardır. Biz bilen ulanın arasıga bir tosmu selip berişin üçün sana bir kısım melimizni töylesek bolamdı, dedi. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Zulqarnayn aytdi. Allah'ın bana bergen näsilleri, yani güç kuvvet ve padişahlık sizlerning bana beradigan melinglardan ortiqdir. Bana adem küçü yordam qilinglar. Ular bilen sizlerning aranglarga mustahkam bir tosmu selip beray. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Bana tömür parçalarını elip kelinglar. Tömür parçaları dövlünüp iki tağının arası tekşi bolganda köyüklerini besinglar. Tömür parçaları kızıp ottek bolganda o bana eritilgen misni beringlar, üstüge tökey, dedi. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ula, yani Yacuc Macuc onun üstüge çıkışkı mı, onu teşişki mi kadir bolalmadı. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Zulqarnayn aytdi. Bu, yani tosmunun barpo qilinishi Rabbimning ne'matidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda u uni tüp-tüz qilib etadi. Rabbimning va'dasi haqdir. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. O günde, yani kıyamet günüde kıstançılıktan kişilerini birbiriga gereleştirib etimiz. Sur çelinidir. Ulanı hesap üçün yığımız. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. O günde kafirlarga cehennemni aşkarı körüstümüz. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ulanın közleri meni yad qilishdan perdelengen idi. Ulanın dillerini zulmet basqanlık üçün kalamullahni anlaşqa qadir emas idi. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Kafirlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilishga bo'ladi deb o'ylamdi. Biz cehennemni kafirlarga hakikaten menzilgah kılıp tayarladık. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sizlerge emelleri cehetten en ziyan tatlıkçılarını eğitip vereyli mi? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ula hayatı dünyada kıygan emelleri yok çıkan ama özleri obdan iş kıldık dep oylagan ademlerdir. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Eni şula Rabbinin ayetlerini ve onunla mulakat buluşunu inkar kıygan, neticede kılgan emelleri bikar bulup ketken kişilerdir.
Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Innallazina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Xolidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati robbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu robbi walau ji'na bimithlihi madada. Aytqinki, Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyoh bo'lib ketsa, Rabbimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugib ketgan bo'ladi. Mubodi yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, men sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilahinglar yolg'iz bir ilahdir. Kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladigan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech birini shirk keltirmasin.